Bapak balik ke mana? Oh, sawah. Kami ayo tuh sekarang. Nih sahabat, di sini ada peternakan domba ya. Jangan lupa subscribe Campang Turunan Kidul. Mantap. Mantap. Cumi 2. D2. Oh, SD2. Ada ke sawah. Bapak balik ke mana? Oh, ke sawah. Kami ayo tuh sekarang. Namanya siapa, Dek? Namanya siapa? Adam. Oh. Sekolah kah, Dek? Mau sekolah? Kemana sekolahnya? Cumi 2. D2. Oh, SD2. Kelas berapa? Kelas 6. Cara batu tontonan di mata-mata Upama ieu kampung naon namina? Citapen yo. Citapen. Desana
Kalibunar, Desa Kalibunar. Kecamatan Kalibunar. Kalibunar. Oh. Iya. Terus lebat Kalibunar ieu mah nya. Nya. Ka itu na Cikaliung, Cikaliung. Kabuncang, Sisoro. Oh, ai Cikaliung saya teu sawahna. Dia dari Sapali. Sapali. Nya. Oh. Jadi dia kene saya nama. Oh, itu dia nya. Nya itu tuh. Pokoknya. Tahuseun. Mereka Carulang, Sukamana, itu Babakan, Kalibunar. Nya. Semat jalan, itu na Kalibunar, kadiana Sukamana. Oh. Solokan tem di jalan aja. Ku. Junon ah. Oh, ngadawung ya. Oh. Pada ameng biasa ya, ameng kepala dia. Baju narawan dek. Sana mina. Alif. Alif, Rifki. Rifki. Kunaon teh sakarola? Rek. Oh, libur. Anu sanes mah sakola ning. Bagian kelompok sabaraha? Satu. Oh, kelompok 1. Enak bagian kelompok 2 apa katanya? Terus aroma macan? Tos. Tos. Acan. Kunaon? Mung. Bu, aja naon, Bu? Mangga teh mangga. Action atuh Mi, sekali-kali mah. Kutub, kono kutub. Jiji.